Abu Hurayra radhiyallahu anhu riwayat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Innalloh taala yaqulu yawmal qiyamah aydan mutahabbuna fiyya." Qiyomat kuni Alloh taolo o'zi aytadi. Alloh taolo o'zi jar soladi. Men uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar qayoqda deydi. Men uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar qayoqda? Fa va izzati va jalali al-yawma uzilluhum bi zilli yawma la zilla illa zilli. Özümdün ululuğuma qasam içip aytam dedi Allah Hasan qiyomat kununda. Muna hech qanday ko'lego yo'q. Kun nayza boyu tiyip turadi. Adamlar күнөсүн себеден өзүнүн тери деген терине, тизесинен, белинен, мойнунан, кекиртегиден батып калган учур. Ошондо Аллах Субхана Таала жар салат. Ey, мен үчүн бири-биrini жакшы көргөндөр кана? Менин арышымдын көлөгүнө келсин, мен көлөгө барам. Валлахи, касам ичип айтат Аллах Таала. Өзүмдүн улуулугума касам ичип айтам, мен үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр келип ушул жерге турсун дейт. Эгер ошондой көлөгөнү кааласаңыз, Аллах үчүн бири-бириңизди жакшы көрүңүз. Allah üçün günahlarınızı keçiriniz. Urmatlı benim bir tuğanım. Sizde bardık adam жақшы көрüşü şart emez. Siz bardık adamga жақшығыңыз dağı şart emez. Sizge bardık adam razı boluş dağı şart emez. Biroq siz bardık adamda жақшы көрüşüңüz şart da. Siz özünüz жақшы көрün. Siz özün bardığını jaktırınız, bardığını. Özünüz jaktırınız. Siz özünüz bardığından razı olunuz da. Mına oşol şart urmatlı tuğan. Çünkü Sebebi Abu Hurayra radhiyallahu anh aytkan, bu ümmetke en ziyan keltirgen, ümmetin jalpı ümmetke ziyan kelip korkulgan, bu akçanı suyu oldu deydi. Dinar menen dirhamdı suyu oldu deydi. Azı biri-birimizge mabilen yüzdürüp atkan, şul dirham, dinar bolu atıp da, akça, dollar, son bolu atıp da. Mına oşul urmatlı tuğan, en ziyan bergen mına oşul. Oşontan elibizde söz var go. Men sana akçabıdan bardığa jakkan deydi go. Sen akça emesin, bardığa jaga turgan. Biroq sen musulmansın, bardığını jaktıra turgan. Sen musulmansın. Bardığından razı bola turgan, sen musulmansın. Oşonduktan urmatlı turgan, Allah Subhanahu Taala kıyamet günü özü jarı salganda barıp men turup kalayın deseniz oşo jerge barın. Ali ibn Hüseyin radhiyallahu taala anhuma. Ali radhiyallahu anh bazlası Hüseyin, Hasan Hüseyin. Oşol aytat. İza cami Allahul awwalin ve ahirin nada munadin. Kıyamet gününde Allah Teala en birinci adam atağızdan başlap en akırgı kim ölgün bolsa oşulun bardığını toptoğundan keyin bir jarı saluvçu, jariya kılıçı, jariya kılat. Ayna ahlul fazl, artıkçılık eğileri, fazilet eğileri kayakta dep jar salganda fayaqumu unuqun minan nas. Adamlardan boyları uzun, moyunları uzun adamlar turat, yuridunal cennet. Turuvalıyla beyişti qaray jönöy kılaydı. Turuvalıyla beyişti qaray. Şul jariyanı uqqandıyla turuvalıyla beyişti qaray jönöy. Alarga perişteleri joluğup turup, ayna turidun. Qayaqa barasыңар? Perişteler jol tosat. Qayaqa, otur jayına. Jol tosqonda fayaqulun, bu adamlar ne deydi? Nuridul cennet. Biz beyişti qalayız deydi. Fataqul malaika. Perişteler aytadi. Aqablal hisab, ne surak bermeyle kirip ketem de oylaysan. Surak başladı Allah. Surak bermeyle beyişke qalay jönöy qaldın ba. Degen üçin de Allah adamlar ayt, "Nam qablal hisab." Ova. Bir surak bermey turuvle, berişten aldın ala. Ozun tol turup, baş kötörüp periştelerge aytadıkan dey. Ya Allah. Fayaqulun man antum. Perişteler taňgalat, "Sizler kimsiňer?" Dese ne deydi? Fayaqulun nahnu ahlul fazl. Biz artıkçılık eğileri, biz fazilet eğileri. Perişteler taňgalat. Ol ne degen? Ne dünyada kanday artıkçılığın bar ele? Dese Allah adamlar ayt, "Inna kunna iza juhila aleyna halumna." Kaçanda bizge bir adam nağdandık kılsa, cahildik kılsa, tentektik kılsa, biz anan kötörüp koyganbız. Bir an öldürüp koyun diyeyim. Nakilasa diyor, jönle koy anan deyipçi. Koy, jönle ketip kalsın ketip, diyor da bızıldap durat ha. Çınında da hurmatı tuğan. Kuçu jetpeydi, burak tiline tıybayla bızıldap atat, oşan on çıkmaydı. Madem, yaş bala kenda. Madem, dengeli şunçalık kenda. Madem çok kişi şunu olsa uyal bağına uyal deydi. Men uyalayın, unçıkpay koyayın deyip, unçıkpay koyganbız biz oşal adamlar. Ve illa usiya ilayna afavna. Kaçan bizge jamandık günah kılsa biz onu keçirip koyganbız. Bu sözde ata-babamız jеңil bir sözmen aytıp koygan.
Burada hadisтерди укса керек, бирок уну айта албагандыктан ата-бабабыз не дейт? Оор балам, оор бол. Оор бол балам, оор бол деп коет, болду. Ana şu men aytқан hadisтердин жалпы жыйындысы мына ушул да. Оор эле болсоң болду, жеңил болбо. Чеп өткөн эркек окшоп эле секире бербе. Ары бери эле тыртаңдай бербе, урматтуу тууган. Алла хасанда ар бир жаныбарды жараткан, бизден үлгү алсын деп жараткан да. Bir maksatты көздө да, урматтуу тууган. Дүйнөдө максатыны көздөбөй секирген бир эле бүргө экен да. О каяка түшөт кызыктырбай эткенде төлкө секириш керек экен да койчу. О секиремде ысыкка түшүп калабы, суукка түшүп калабы, отко түшүп, ого кызыктырбай экен да. Кайра секирип колго түшүп калабы, ого кызыктырбай экен да. Төлкө секирет экен да. Ошон үчүн тез өлөт экен да. Анан бизде жакшы сөз бар, бүргөнүн чакканыга караганда чапканы жаман депчи. Чуркайлы берет экен да, бир жерде жатпайт экен болчу. Эч бир максат жок да, ояка чабып өтөт. Эм уктайын десең бияка чабып өтөт, же чакпайт да. Ошондой максатсыз болбо, урматтуу тууган. Бир максат менен иш кыл дейт. Ошондо периштелер не дейт? Удхулул жанна фа ни'ма ажрул амилин. Кире бергиле бейишке. Силердин амалыңар кандай жакшы амал. Биз дагы ошону кылбап турбуз деп периштелер таң калат дейт. Периштелер таң калат дейт. Албетте Аллах Субхана таала мен жер бетине адам баласын жаратам дегенде периштелер айткан, күнөө кыла турганда неге жаратасыз депчи. Аллах таала айткан, силер билбеген нерсени мен билем деген да. Мына ошон үчүн таң кала турматтуу тууган. Сума юнаду мунадин айна ахлус сабр. Андан кийин дагы жар салуучу жарысылат. Сабырдуу ээлери каякта? Тургула дейт. Анда дагы бир топ мойну узун адамдар турат, туруу эле бейишти карай жөнөйт, периштелер жол төсөт. Каяка барасыңар? Бейишке барат. Сурактан алдың эле, ооба сураксыз эле. Сураксыз эле кирип бара турган силер кимсиңер? Нахну ахлус сабр. Биз сабыр кылуучу элдербиз. Сабырдуу адамдарбыз. Фатакул ва ма кана сабрукум. Периштелер турат, силер кантип сабыр кылдыңар? Ал айтат, саббарна анфусана ала таатилlah. Биз Аллага моюн сунууда сабырдуулук кылдык да. Саатты кайта карай бербең, ол өтө берет. Сабыр кылып отуруп туруң, урматтуу. Макулбу? Бул жума окушта дагы сабыр керек да. Макулбу? Шашып эле. Şu жума окуганда да, дегеле намаз окуганда дагы сабыр керек. Имам аркасыга турганда дагы сабыр керек. Жаман узун окуйткан мунуң деп эле тура бербейчи. Кыскараак окубайбы деп аркада эле туруп алып сүйлөнө бербе. Ушуга сабыр кылсаң, урматтуу, ибадат кылууда дагы сабыр керек. Ва сабарнаха ан маасияллах. Ошондой эле биз Аллага тоңмоюндук кылууда дагы сабыр кылдык да. Бир күнөөгө келгенде кылбай туруп алдың да. Буга дагы сабыр керек, урматтуу. Башың ооруп кетти, сигарет өтүп атат жаныңда, пачка. Алып эле чегип алсаң болот. Сабыр кыл. Түшүнүктүбү? Сен таптаза болуп төрөлгөнсүң. Окшогон бир да нажаска кол тигизбей төрөлгөнсүң да. Насыл ташагың эле келип атат ошондойчу. Şu оздагын алып салгың келип атат да. Сабыр кыл, урматтуу тууган. Чакышын чайнашың, оозуңдагын бере берчи дегин келип кетти. Сабыр кыл. Анан урматтуу тууган, бейишке сураксыз кирип кетесиң. Мына ушундай адамдарбыз деп периштелер айтат. Анда эмне кылгыла? Бейишке кире бергиле, силер кандай гана жакшы адамсыңар. Ошол эле учурда дагы жары салуучу жары салат. Айна жиранулла фи дарихи. Бул дүйнөдө Алланын кошуналары кана дейт. Жер бетиндеги Аллахтын кошуналары кана. Я Алла, Аллага кошуна болуштук. Алымга кошуна болуштук канчада бир имамга мен жанында жашайт деп каласың ба мактанып. Биз кошунабыз да депчи. Бир күн, бир аптада бир көрөсүңбү, көрбөсүң, Кудай билет. Бирок кошуна экениңге мактанасың да. Мен кошунам болот, бизди менен чоң депчи. О убагыда кошуна болгон көчүп кеткен, Бишкекте жашайт. Бирок дагы эле мактанасың да. Биздин кошуна болчу да ошол деп. Эми Аллага кошуна болуучулар кана. Анда дагы бир коом турат, машалла, бейишти карай жөнөйт, периштелер тосот каяка. Биз бейишке сураксыз эле, ооба биз сураксыз эле. Силер кимсиңер өзү? Десе биз жер бетиндеги Аллахтын кошуналарыбыз. Периштелер сөйт, кантип силер жер бетинде Аллага кошуна болуп калдыңар? Десе алар айт, кунна натахаббу филла. Биз бири-бирибизди Алла үчүн жакшы көрөт элек. Ва кунна натазавару филла. Бири-бирибизди Алла үчүн зиярат кылат элек. Ошондон кабар алып келейинчи. Неге карызың барбы? Жок. Бересеңиз жок. Неге көрүнбөй калды? Алла үчүн кабар алып келейин. Ишиң тыгын чыгып атат го, барбайсыңбы буякта? Жок. Биринчи ошону кабар алып келейин, анан жумушту кылайын. Күйсө күйүп кеттин, өрттөнүп кетсин деп барып эмне кылат элек? Бири-бирибизди зиярат кылат элек. Мына ушун үчүн биз Аллахтын кошуналары болгонбуз дейт. Периштелер буларга да айт: "Удхулул жанна
Fani'ma ajrul amilin. Kire vergile suraksız beyişke kire turganlar dal mına uşular hurmat tuğan. Oşonduktan ya Allah, eğer suraksız bir işe kirem deseniz, degele Allah subhanahu men surağımды жеңіл kılsın deseniz, anda ne kılaylı? İnşallah yıl başı olup kaldı. Ar bir öz mamilebizdi oңdoylu, biri biribizdi keçireyli, bardığız